Media Akêdan baş botena demijmêr şeş van serlûçan dest pê dike. سەرۆک ئۆفیسا پەیوەندیان دەربەی ئەنجومەن نیشتیمانیە کورد لە سووریا کامیران حاجۆ ڕاگەهاندە واوێ هەوڵە بجیکردنا فدرالیەش بۆی سووریا دە دەستورە نوە سووریا دەبدەن. نونەرê enekesê û desteya danûstandkara Sûriyê li gel Sergî Lavrov wezîrê derveyê Rûsya civiyan. ئێرۆ لووتکەیەکە چوار ئاری دەربارەی ڕەوشە سووریا لە ستەمبۆلە وێوەرێ دارخستن و بەهتراش ڕووبەکارێن ڕۆژاوای کوردستانê dibêjin û ew lûtket û Sûdê negihîne krîza Sûriyê. Lê dibistanên Efrînê hîn pirsgirêk û astengî têne pêş. Lê dibistaneka Cindirêsê 900 xwendevan di yek dibistanê de dixwînin. دووبارە سلااو سەرۆک ئۆفیسا پەیوەندیان دەربەی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریا کامیران حاجۆ ڕاگەهاند و ئەوێ هەوڵە بجیکردنا فدرالیەش بۆی سووریا دە دەستورە نوە سووریە دەبدەن پرۆگرامەوان لە سەروەیەکیشی هەیە. سەرۆکی ئۆفیسا پەیوەندیان دەربەی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی سووریە ڕاگەهاند و ئەوێ داخوازە سیستەما فدرالیە بۆ سووریە و جیبجیکردنا وێ دە دەستورە سووریە یان نو دەبکەن. دلێ دوانەکە تایبەتدە کامیران حاجۆ سەرۆکی ئۆفیسا پەیوەندیان دەربەی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریە ڕاگەهاند و پرۆسەیان ویساندنا دەستورە نویا سووریە تانها بشێوەیەکی فەرمی دەست پێ نەکردە ئەنگۆ نەهاتیان ویساندن ژبەرکو هینژی پرۆسە ڕاستی ئاستەنگیان تێ. رژیم و ئۆپۆزیسیۆنê لیستeyên xwe pêşkêşkirine şandiyê navdewletî Stêvan Demistora jî lîsteyeka wî heye lê rejima Esed lîsteya Demistora qebûl nake. حاجۆ ئاماژە بۆیەکێ کرد و هەن مەرجên rejimê hene ji wan mercan rejim daxwaza guhartina hin navên lîsteya Demistora dike derbazkirina hin kesayetên xwe li nava wê lîsteyê bike da ku balansa komîteya destûrî bi aliyê xwe de bide. Herwiha rejim dibêje ku divê serokê komîteyê jî ji lîsteya wê be serbarî ku dibêje divê civînên komîteya nivîsandina destûrê li Sûriyê bin ne li derveyî wê bin. Haco Gocî Kuşber van Sadaman şandiye navdewletî bo Sûriye Stêvan Demistora xweşkar kişand. Derbarê rol û daxwazên Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê di destûra Sûriye ya nû de haco tekez kir ku nivîsandina destûra Sûriyê yek ji pênkavên herî giring e û eger mafê gelê Kurd tê de hata çesbandin ew yek wê qazanceka mezin be ji bo gelê Kurd li Sûriyê. Serokê Ofîsa Peywendiyên Derveya Encumena Niştimaniya Kurdî lê dwana xwe de eşkere kir ku ew daxwaza federaliyê ji bo Sûriyê di destûra nû de dikin û ew nizanin gelo ew yek dê were bicîkirin yan na. Li gorî haco ew daxwaz bidîtinên hêzên navdewletî yên ku dosyeya Sûriyê birêve dibin girê daye. Serkirdeyê Kurd Kamîran Haco di berdewamiya gotina xwe de got ku em ê ji aliyê xwe ve hewla bicîkirina federaliyê bikin û eger bi cî neha cî ya herî kêm divê mafê gelê Kurd yên netewî û siyasî di destûra nû ya Sûriyê de were bicîkirin. Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê biriya koalîsyona niştimaniya opozîsyona Sûriyê wek pêk hateyeke serbixwe di nava desteya danûstandkar de di komîteya destûrî de beşdar dibe û hin kesayetên Kurd jî di nava lîsteya civaka sivîl û tîma rawêjkaran de hene. Desteya danûstandkara Sûriyê di navbera nûneratiya enekesê li Moskov li gel Wezareta Derveya Rûsî û şanderê Rûsiyê taybet ji bo Sûriye civiyan û mijara Komîta Destûrî û Rewşa Sûriyê bi giştî gengeşe kirin. Desteya danûstandkara Sûriyê bi serokatiya Nasr el-Herîrî di nav de nûnerê Encumena Niştimaniya Kurd lê Sûriyê İbrahim Birro duh li Moskov paytexta Rûsya li gel her yek ji Wezîrê Derveyê Rûsya Sergî Lavrov û cîgirê wî Mîxaîl Bogdanov û şanderê serokê Rûsiyê taybet ji bo Sûriyê Alexander Lavrentîv civiyan. Di civînê de rewşa Sûriyê bi giştî û ya Idlibê bi taybetî û hewlên durustkirina Komîta Destûrî ya Sûrî hate gengeşekirin. Nasr el-Herîrî serokê desteya danûstandkara Sûrî di kongerekî rojnemavanî de ragihan ku ew bihêviya civîna wan li gel Sergî Lavrov bibe xaleke veguhestinê aktiv û giring ji bo gihiştin bi çareseriyekî siyasî tevahiya welatiyên Sûrî li xwe bigire û razî bike. El-Herîrî tekezî li ser wê yekê kir ku mana Esed li ser desthalata Sûriyê nayê qebûl kirin ji ber ku Esed bû sedema kuştina bi hezaran ji welatiyên Sûrî yên sivîl. Serokê desteya danûstandkara Sûrî eşkere kir
جبر کو رژیما اسد ناخوازه بریارین انجمن اولهیا ناودولتی بجه بکه و پاشگوه دکه لهوهاتن و چارەسەرکردنا سیاسی لی سوریه پیش ناکوه و سربار دکه کو رژیما اسد مرجان داتینه و یک جمرجنوی کو بهتریا اندامن کمیتا دستوریا سوریا کو هول جرته کرن ج آلیگری رژیمی بن تاکو دنگان بهتر به دستخواه بینن اگر لسر خالین دستوری دنگدان هاته کرن ددما ساز کرنه ده. الحریری سربار کرد که رژیم اسد دخوازه هنک گوهرتن د دستور سوری ده درست بکه نک دستور کی نو ساز بکه. د داویا کنگره روزنامه‌وانی ده الحریری اشکره کرد که اوان هبونا میلیسین ایرانی ل سوریه گنگشه کرنه و دا دیار کرن که میلیسین ایرانی 123 دور ل سوریه دست سر کرنه پشتی کو او دور د دسته چکدارن بسر اپوزیسیونا سوری ده بون و ناراضی بون اخوه لسر هبونا ایران ل سوریه ده دابو دیار کرن و بانگا بجه کرنا بریارا انجمنها اولهیا نافدولتی 2254 کر. لباجار قامشلو انجمن اجتماعی کرد لسوریا سمینارک گفتگویی دنابره هجمارک روشن بیرو کسایتین سر بخودل درقست به بجداری محسن طاهر برپرسی انجمن خواجهی و عبدالصمد خلف برو اندام دسته سیاسی انکسی انجمن خواجهی تاقا کورنیشیا انجمن اجتماعی کرد لباجار قامشلو سمینارک گفتگویی دنابره هجمارک روشن بیرو کسایتین سر بخودل دوه درقست د سمینار د گرینگترین استنگین لپیش کاری انکسی و رولا انکسی و کاری وی هاتنا گنگشه کرنو هن رقنین بجداران جیل سر هبون بر سواوان رقنین جعالی سر کردین انکسین بجدار د سمینار د هاتن داین. به بونیا سالوگرا شهیدبونا کاروانکی جه لشکر روش کود 26 جوتمها سال 2017 ده لعین عویس جانی خواه فدای کردستانی کرن. ریخسنا روش یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا به هماهنگی لگل سازیا مالبات شهیدان لعوفیسا دومیز یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا او بیر آنین ویجاند. دوی بونه ده سرکردایتیا لشکر روج و پیشمرگین کردستانی و هجمارک برپرسین پلابلند این حکومت هریما کردستانی و مالباتین هر هشت شهیدین داستان عین عویس و برینداران و جماورکی کرد پرور جن نشتجین کامپی دهو که بجدار بون. تبر الطويل شمال باطي وشهيدانا او شهيده دفاع البرآخ وكرامته وشرف وناموس ملتي كردا كريم ايرو بفضل سايستري شهيدا امكار بآرامي بجين چل بندي خواه چل باجار خواه چل جي كارو چسپاندنا خواه هر يكي بآرامي دجين بفضل اخوينا شهيدا ليبلي كي يد بالشهيد او بيشمرقيا او بيشمرقا نابي مقدس برزاني نمر بابي نتوا كرد او بي بيشمرقا يكاري خزمتا قل خواب تمامتي بكر برزاني نمر او بي قوتنا والهر دريدا نابي كردستان بهات وصان جام بدين بردوامية بالدينا خباتو بربانية جبو كهشتنا داخازت با شهيدا داخازت وان جداني داخازت تبايا شهيدت ركرزكارية دا ام جياني پاكي وان شاد في بكور ردا يوان جل يبارزاني نمرو قلت جوانا مرقو تبايا دلسوجت ربازا نتوايتي سروکی ترکیه رجب طیب اردوغان راگهاند کو اوی همو نافچین باکور سوریه جه ستمکاریا چکدارین یپکه ریزگار بکن مینا کول عفرینه کرنه. سروکی ترکیه رجب طیب اردوغان راگهاند اوی همو نافچین باکور سوریه جه ستمکاریا چکدارین یپکه ریزگار بکن مینا کول عفرینه کرنه. ده کنگره که ده آهنگا درچونا افسر نان لی انقره پایتختا ترکیه اردوغان گوت کوچک دارن یپگین بسر پیاده و کونها خندکان لی در دوران من بجه دکولن گورین خواه آمادت کن او گوت دیاره کو یپگه گلک کاری جوان ره ناهیله. سروک ترکیه سربار کر کو اوی من بجه کوبانه گریسپی و همون افچین باکور سوریه جستمکاری یپگه رزگار بکن مینا کول عفرینه کرنه. بریا چند روزان وزیر دروی ترکیه مولود جاویش اوگلوژی ده کنگره کی روزنامه‌وانی ده ج امریکیان را گوت
یان هون بخوا من بجه جی پیاده فاقش بکن یان جی امیوه که پیک بینن. سروک ترکیه جی بریانها امریکا به پابندی خشته آدمه یاد ناور امریکا و ترکیه درباری من بجه تومت بار کربو. دی داخویانین سروک ترکیه درباری من بجه و نافچه اندن ین باکور سوریه آن کو روش آوای کردستان هفدمی و اکتین کو رژیم اساس جی گف ایریشان لسر روش هلات چم فراته جبو و گراندنان دستلات خواه لسر و نافچه دخواه. شاندا دربه انجمن عفرین سویل سردان رقصنا پارتیا دموکرات کردستان سوریا لکامپا دومیس کرنو روشا روشاوای کردستان و به تایبەتی عفرین گنگشه کرن. دو روژا این شاندا دربه انجمن عفرین سویل سردان رقصنا دومیسیا پارتیا دموکرات کردستان سوریا کرنو جه علیه هریک جه اندام کمیته نوندی حاجی کالو محمد امین و عبدالکریم میرانی به هاتنا پیشوازی کرنو روشا کردستان سوریا و به تایبەتی هرم عفرین هاتا گوتو بش کرن. شاندا دربه انجمن سویل عفرینج سروک و ابراهیم کوریش و جگر سروک انجمن فرید رشیدو اندام ریببری ریاض احمد پیک دهد. امین هاجی بچن حسکه کو آسته آویل چمی خابوره در دو روزن بوری ده گشتی 6 متری سکوشه دیک چرکی ده. ده انجام ده زیان گشتی هجمارک مالین تا خامیری دیان لی باجار حسکه. جبر بارینا بارانکا بهز ده هر دو روزن بوری ده آسته آویل چمی خابوره بلند بویه. بلگوری جداران گربونا آوا چمی خابوره لی باجار حسکه گشتی 6 متری سکوشه دیک چرکی ده. ولی نزدیکی باجار تلتمر گشتی 45 متری سکوشه دیک چرکی ده. ده انجام ده هجمارک مالین تا خامیری دیان لحسکه راستی زیانین مادی هاتنه. اندام کمیته نوندی پارتیا دموکرات کردستان سوریا و برپرس رخصنا دومیز جوین کلگل اندام دسته خواندن لدبستان کمپ دومیز لدرقست لگوری زانیاریان آرکیکو اندام کمیته نوندی پارتیا دموکرات کردستان سوریا محمد امین عباس دوی جوینه ده روشا خواندوان و مامۆستایان و بابەتن گرێدایی وان گوتوبێش کرن. هەروەها دوی جوینه ده بحث ئاستەنگی و کێشەیەن تێنە پێشیا مامۆستایان وان دەبستانان چارەسەریەن لێ بەردەستوان داویە جوینە دە مامۆستایان کەمپێ هەندێک نەرینێن خۆش بۆی چارەسەرکردنا کێشەیەن وان پێشکێشی عەباسکردن و لێسەر وان بە درێژایی هاتە ڕاوەستاندن. ده چارچوبه بجداری ده برنامه جواد کل سر اکرانین آرکی هاتیه بخش کرن. دکتر محمد رشید مامۆستا لێزانینگەها صلاح الدین ڕاگەهاند کو مەبەستا پێیە دێژەگوهرتنا سیستەمی خوێندنا پلەبلند لێ ڕۆژاوای کوردستانی ژناوبرنا نفشên ڕۆژاوای کوردستانیە. هەروەها پێ دێ خوێستەکین قەندیلێ دسەرê nifşên ڕۆژاوای کوردستانی de disepîne. Dixwaze hemûwan bike çekdar. Ji bona Sûrî taybet û mentiqa Kurdî ایدئولوژیا بحث بيتشاوا بو انا استنساخت نفس النسخه بعث الدين اللي وقت نظامي بعث لسرطان يعني الابتدائي شبيبه طلائع هبو شبيبه وبيشتغلنا اتحاد الطلبه نزانكو هذا انا نفسي زاروكي بتشتغل نقول مساله قصدها وما بس نقول مساله زماني كردي ايديولوجي زاروك يورد بيجوا بيشي سورتي قدام سنة وقت بيوعد بيجي سنة وقاف نفس الفيديو صدام حسين جنوبه جالي خبر دكتور فريد سعدون راگهاند کل روجاوای کردستانی باوریا خلکه به گوهرتنا سیستمی خوندن پلبلند جالی پیده ونینه و روز بروز جماره خوندوانان لیزانینگه پیده کمتر دبه. لیزانینگه هانی وقت زنی یعنی وقت آباهیه که اکادمی او پیشینانه دیدن ولن تیتسنن گتله نر امی نمونه کنجی ببین کالج زمان کردی کالج زمان کردی چند کسین بسیار خودی باورنامه یعنی دکتر بن پروفسور بن دیگه کالج داره یکی تیتسنی نه یکی اما حتی نمی دیدن نسوری جیج در واقعینه دانینه کرنا همی دیگه کلیا هانی.
روژانه به دهان چکدارن پیدیجنا برافین وان جدا دبن لی او جدابون راستی گلک آستانگیان تین که مالبات و هوال و دوست و خزموی چکداری جدابوی دکبنا مطرسیه ده. جبر سیاستا پهده تکانه و دیکتاتور لسرگل کرد لکردستان سوریه روش بروش خلکن کردستان سوریه خوش پهده دور دخن جبلی باجارن گوش خلکن و والا بونه جبر ظلما پهده نها چکدارن ویجی روش بروش جوان جدا دبن و بری خوددن ولاتن در دورا کردستان سوریه لگوری لیکولینکا آرکه اف جدابون با آسانی در باس نابه جبر کو فلسفه پیادی قبول ناکه کو چکدارک جوان جدا ببه گو هر دم چارنوی ساوی مرم بو لوما جیانا کسی گو دخوازش پیادی یان پککی جدا ببه دمترسیک مازنده یا اگرچه بو او چکدار جدا بو و گوهشته ولاتکی آرام مینا حرما کردستانه یان ترکیه یان جی ولاتکی دن مترسی لسر وی بداویته لمترسیه که مزنتر لسر حوال و خزم و مالبات و جیران و برپرسن وی درد کفه جبلی مالبات و حوال و دوست حتی آجو کرن اوتومبیلان جی جبر پرسیارتی خلاص نابن گولی کولین بوان را تکرن اگر وان او با اوتومبیلا خواه هلگرته بن یا نا چکدارن پیاده آجوکرین اوتومبیلان تومت بار دکن با آلیکاریا کسین گو جدا دبن جوان و پرسیارن مینا جبرچه لگل تسوار بو لچه جهی سوار بو برچه تایبت لگل تسوار بو جبرچه تا اوهلگرد لکویده هاتا خوار کی لگل تبو چه گوته تا و بصدان پرسیارندن گو برسوا همیان اوه ام آجوکرین و بتنه ام کار خود کن جبر و صدمه جیانا آجوکران لکردستان سوریه دماترسیه ده جبر کو اگر اندامکی پیاده یان پککه یان یپگه بخوازه لگلوی سوار ببه آجوکر اوتومبیله نکاره و یکی رد بکه جبر ترساوی جوی چکداری و اگر هات او سوار کر و پشتره او چکدار جدا بوش پیاده و دمه و آجوکر وره تومادوار کرن با آلیکاریا وی کسی جدا بوی جی پیاده و اگر هیا گوی دادگه بکن اگر بلگه لسروی هاتن دیتن جدست بکارا دست کرنا کردستان سوریه جبو چکدارن پیدش آلی رژیمه روزانه چکدارن وان جدا دبن تاوی همی مترسیان لسر جیانا وان لی سیاستا پیده یا دیکتاتور دهلگو او چکدار جیانا خو مالباتا خو بخه مترسیه ده بتنه جبو کو جناف دستی وان خلاص ببه جبروان صدم ناوبوری پیده جیان لکردستان سوریه راوستان دیه گوتو کس جو ظلم و زوراوی خلاص نبویه نه سیاست مدار و نه سویل و نه کسی آجو کره اوتومبیلان جی گو بتنه لپاریانان خودگرن لی جو ظلموان خلاص نابن لسر کلوپالین تالانکریین ولاتیان عفرین گروپین چکدارین بسر ترکیه و بگولیان ارمانجا هفدکن و داویترین شرو پافچونین وان پازده بریندار کتن ده هفدمه کتنا دو مشکان لعفرینا روژاوای کردستانه لعفرینا روژاوای کردستان شرو پفچون تند دنافبرا گروپین چکدارین اپراسیونا چقلا زیتون یاکو ترکیه سربرشتی آوی دکر درکتن لانجام ده 15 چکدارین هر یک جگروپا سلطان مراد و چکدارین احرار شرقیه کتنه جدرکی تایبت جناوا باجار عفرینه جار کیرا راگهاند کو دهل ناوندا باجار عفرینه لسر کلو پلین تالان کریین ولاتین سویل شرو پفچون دنافبرا گروپین نافبوری ده درکتن به انجام ده 15 چکدار جهر دو آلیان بریندار کتنه و لگوری جدرین تایبت برین هنک جوان گرانن ده همان دمیده دنگی تقینا دو موشکان جناوندا باجار عفرینه هاتیه بهیستن و لگوری جدرین سویلین عفرینه کو دما شرد نافبرا گروپین چکدار بخواده تیرودان هنک جار حکومتا ترکیه بموشکان آرمانجا دورا نزیکی شردکه تاکو شر گروپان راوسته و دبکو دنگ هر دو موشکین کو دهل عفرین هاتی بهیستن جالی ترکیه و هاتنه شاندن. جالی خواه و روانگاه سوریه ما فیمروان راگهاند کو ده 24 دمجمیرین بوریده شرو پفچونین تند لسر مالین تالانکرین ولاتین عفرین جبر همه زیتونان و کارگهین آفراندن و زوین زیتونان ین دست سرکری هاتن رودان. دنافبرا چکدارین احرار شرقی و چکدارین سلطان مراد ده. ده انجام ده 15 چکدار جهر دو آلیان کتنه. پاش را حلمتکی گرتنه جی دست بگریه. روانگاه سوریه ما فیمروان شرو پفچونین گروپین چکدار لسر مالو ملکین تالانکرین ولاتین عفرین بلگه کریه. کود 14 و مهیده شرو پفچون دنافبرا گروپک
ji çekdarên Dêrezorê û grûpek İslamî derket. Di encam de 5 çekdar birîndar ketibûn. Eroha di 22 Eylûnê de şerûpevçûn di navbera grûpên beşdar di operasyona Çiqila Zeytûnê de derketine. Di encam de 3 çekdar birîndar ketibûn. Li gorî jêderên taybet ji arkêrê eşkere kirin ku nakokiyên mezin di navbera grûpên ku Efrîn desteser kirine di navbera dem û demekî de derdikevin û her aliyek dixwaze talanê Efrînê ji xwe re bistîne û helal bike û sivîlên Efrînê jî li mal û milkên xwe dinêrin û nikarin tu destwerdan û helwêstê bistînin. Li dibistanên Efrînê hîn pirsgirêk û astengî têne pêş xwendekar û şagirtan û tevî hewlên encumena xwecehî lê hîn kêmasî hene. Li dibistaneka Cindirêsê jî gihiştiya asta ku 900 xwendevan di yek dibistanê de dixwînin. Zanyarî di vê raportê de. Tevî hewlên berdewam ji encumena xwecehî yên Efrînê ji bo amadekirina dibistanên gund û navçeyên xwe lê hîn gelek astangî têne pêş şagirt û xwendevanan. Li navçeya Cindirêsê ku wek navet mezintirîn navçe li Efrînê ye, gelek dibistan têde hene. Îro rastî gelek astangiyan hatiye. Ji kêmbûna dibistanan û zêdebûna rêjeya xwendevanan. û ji ber wê yekê xwendevanên asta seretayî û navendî di yek dibistanê de hatine komkirin. Ev dibistan ji bo asta navendî ye lê ji ber kêmbûna dibistanan me wek dibistana seretayî û navendî bikar aniye û li cem me kêmbûnek di dap û kursiyan de heye. Ji ber kêmbûna dibistanên amade hejmarek mezin li vê dibistanê dixwînin. Derdora 900 xwendekarî li vê dibistanê heye. Ji bilî wan pirsgirêkan astangî di nav polan de dirûz dibe ku gêştiya asta ku du pol di yek jorê de kom bibin. Kursî û por kêm in. Hejmara şagirtan zêde ye. Bû nimûne di polan de heftî şagirt heye û di her kursiyekî de jî 4 şagirt rûdinin. û em neçar dibin beşek ji wan wala erdê birûniştin bidin. Lewma astangiyan dilwîsandinê û wergirtina zanyariyan de dibînin. Werzê sala nû ya xwendinê li Efrînê dest pê kir û ji ber şer û pevçûnan hejmarek mezin ji dibistanan rastî tûb û bombebaranê hatibûn û li gelek gundan xelk bixwe karê dubara vekirina dibistanên xwe radibin û encûmenên xwecehî berdewam hewl didin deriyê dibistanan were vekirin û careke de nifşên nû li xwendin û dibistanên xwe vegerin. ئێرە لووتکە چوار ئالî دەربارەی ڕەوشە سووریە لەسەر داخوازا ڕەجەب تایب ئەردۆغان سەرۆکی تورکیا و لە باژارێ ئەستەمبۆلێ وەرێ دارخستن و تێدا ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی رووسیا و ئەنجێلا مێرکل ڕاوێژکارە ئەڵمانیا و ئیمانوێل ماکرۆن سەرۆکی فەرەنسا وی ئامادە بن. Li ser daxwaza Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye îro lûtkeyeke çar alî di navbera serokên Almanya û Rusya û Fransa û Tirkiye li Îstanbûla Tirkî wê were li darxistin û rewşa Idlibê wê tewera herî serekeya gotûbêjiyan be. Ajansên nûçeyên Tirkiye bilav kirin ku ev lûtkeya çar alî ya ku li bajarê Îstanbûlê wê were li darxistin li ser daxwaza Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiyeyê û têde Vladimir Putin serokê Rusya û Angela Merkel rawêjkara Almanya û Emmanuel Macron serokê Fransa wê amade bin. Ajansên Tirkî eşkere kirin ku mebesta sereke ji li darxistina lûtkeya Îstanbûlê gehiştin birêkeftina dawî di derbarê rewşa alûza Sûrî de û biryar e dîtina rêyekî aştiyane ji bo bi dawî anîna cenga Sûrî û ji navbirina grûpên terorîstên Daişê û hevşêweyên wê ku bi ciddî li ser were rawestandin. Ajansên Tirkiye dazanîn ku çawaniya dubara avakirin û bunyandanana wan bajarên Sûrî ku bi sedema şerwêran bûne û jiyan têde asteme wê were gotûbêjkirin û mijara penaber û koçberan wê tewerekî din yê lûtkeya çar alî be û bi taybetî çawaniya gihandina alîkariyan bi wan navçeyên Sûriya yên ku kempîn bi wan hatiye kirin. Ajansên Tirkiye eşkere kirin ku operasyona Idlibê wê tewera sereke ya civînê be û bi taybetî ew rêkeftina ku li 17 Eylûnê di navbera Tirkiye û Rusya de hatiye emzekirin ku taybet e bi çawaniya rêvebirina hevbeş ya bajarê Idlibê ye. Ji alî xwe ve berdevka hikûmeta Almanya ragihand ku di lûtkeyê de rewşa Idlibê û çawaniya piştevaniya bi cîkirina rêkeftina Sûd jî di navbera Enqera û Moskû de wê were gotûbêjkirin. Her wiha serokatiya Fransa daxuyaniyek di derbarê lûtkeya Îstanbûlê de bilav kiriye û têde got
کو ایمانوئل ماکرون د لوتکې د وی جنگا سوریه او دیتنا رین ریګریکرنه لکاراساتکا مروی ل ادلب وی ورنه گوتو بیشکرن سروکاتیا فرانسا گوت جی کو ایمانوئل ماکرون و د جوینه د داخوازه ګرانتیا بردوامبونا راوستانا شر ل ادلب بکه داکو خلق دربدر نبه او ریج بو دانوستاندن اشتیانه وره وگرن د دربار لوتکې استانبول د نویزگاه روزنامه‌وانیا کرملین روسی گوت کو د لوتکې د پیشوچونا پروسه سیاسی سوری او پنگاون برقرار بونا اولهی ل سوریه او درستکرنا روشک گونجاو جبو وگرا پنابران او دوباره آواکرنا جیرخانه سوری وی وره گنگشکرن درباره لوتکه چار آلیه استانبول بهتره شروکارین روجاوای کردستان دبیجن که او لوتکه تسوده ناگین کریزا سوریه بتنه مبزجه اوه پاراسنا برجواندیانه جه دماکو بریار درخستنا لوتکه چوار آلیه لستانبول هاتیه دان نرین و شروفین جدا جدا هاتنه هوله بهتره نرینان دبیجن کو او لوتکه تو تشتکی نوج بو کریزا سوریه پیشکش ناکه و هن شروفه دبیجن کو مبسته ترکیهش درخستنا وی لوتکه چاره سرکرنا کریزا ادلبه و هروها درست کرنا فشارکه لسر امریکا د لدوانکه تایبەت د ji بۆی ئارکەی دکتۆر ڕدوان بادێنی ڕاگەهاند و تورکیا دەریال دەرخستنا لوتکەیە چوار ئالیە لە ئەستەمبۆلێ دەخوازێ بەرژەوەندی و پلانên xwe bi hevbeşî li gel welatên Ewropî li Sûriyê bihêztir û cehbeceh bike. Endama nûneratiya Herêma Kurdistanê ya Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê Esmehan Dawûd taybet ji bo arkê got ku lûtkeya Stenbolê tu Sûdê li krîza Sûriyê nake û bi tenê mebesta Tirkiyê ji derxistina vê lûtkeyê çareserkirina rewşa Idlibê û ji ber ku Idlib bergiraniyê li ser Tirkiye dirûst dike. Tirkiye dixwaze welatên zilhêz beşdariyê di çareseriya rewşa Idlibê de bike. Ji aliyê xwe va Rêzan Şêxmûz serokê desteya serokatiya şepêla pêşeroja Kurd li Sûriyê taybet ji arkê re got ku herçend lûtkeya Stenbolê giringiya wê heye û mebez jê durustkirina fişarekê li ser Amerîka. Lê ev lûtket û biryarên giring derbarê dîtina çareseriyeke siyasî ji bo krîza Sûriyê nade û bi giştî tu derencamên erênî ji lûtkeyê re nabin. Ji bo gotûbêjeke behtir li ser lûtka çwar aliyê ku wê li Stenbola Tirkiye werê li derxistin hadiriya Skype ve şrovekarê siyasî Dr. Mahmûd Abbas li gel min e. Dr. Dembaş ev lûtka çwar alî di demê niha de ku werê li derxistin bi nêrîna te ku li ser daxwaza Tirkiye û bi taybetî serokê Tirkiye wê werê li derxistin çiwateyek jê re tekirin an got çi pêwîstiya wê lûtkê heye de ku werê li derxistin di vê dema niha de. Slav û rêz çi dem jê tê xwestim rastî ez bahor dikim li vê de Rûsya qizincî kiriye gukarî bû dewletê hinek ji kombarê Ewropî bêne ser masê û bara axirtinê bike. De bi taybet daxwaziya Rûsî bi gelekî jî Idlibê mastira divê civîne hade. Lê ji ber got civîn ser Idlibê bi taybeta Ewropî amade bûne ji bo yani karê bê serrastî kê bikin û ev tiştê ku bê Idlibê vêkirin bêhterî wê nebirî aştî vê vêkirin de ew penaberê ku derkevin di duriya li şer de ku dîsanekê wa pêlê penabera negihine Ewropa û dîsa zordestîkê li Ewropîya nekin siddêdariyê penabera. Ez bahar dikim daxwaziyayek emîne ji ber Ewropîya taybet bûn Rûs, Fransa û Almanya Almanyayek ji we dewletê helî giring e yani penaber li wê de kon. Bes daxwaziya Rûsya timamî de çil vê de dixwaziye bike yani dixwaziye bide Ewropîya nûvaya piştgirêk pêşiya we ya. Hûn serraz dikin serraz nakin di dem dedmênê di dema awerê de em ê biriya xwe di serraz bikin. Gelo wê çi rast bê çirê ji sivîla re bînim û ya herî giring divir da di giftugoyê de gobêkirin wê çirê ji va leşkerê ku îro bin sihat terorîstiyê de tên xuyakirin di cem Rûsya û cem di hemû dewletê derve jî wê çi rojwar bînin piştî ku ji Idlibê derkin gerewê ji Idlibê derkevin yana ev timam giftugoyê ha wê bêne kirin di hindir wê çika hade lê ez bawer dikim te armanca Doktor pirsek divir de heye te lûtka wê li Stenbolê werê li derxistin û ser daxwaza Tirkiye weka de gotnata re hate xuyakirin ku bi tenê Rûsya ji vê lûtkê wê qazancê bike Sûdê wergirê. Tirkiye mebesta wê ji çê li derxistina vê lûtkê da ku rijd bû li serê.
تركيا دخوازي بدي خياكر انه ددا ما اپوزيسيون هراج ميداني درك بريه وي بهرباندن وي يعني ببي نبي وي رجيم بشار اسد بقري دمك كنا دريجه يعني اسبونا بين بكي صالك بس كيف تركلكي ودرك تركيا دخوازي بدي خياكر انه بهرباندها تشقاسيم اريكاي بيركر ازنها الناس وجيمنا جو ادلب جدس هري يعني يا دوا تركي تشفازي تركي البلد فازي انه حتى دم كدريج يعني او بيسي ويناد هندرويت سوري دبمينه از بهور دكم ددا فازيات برد تركي فازي فانا برقل لك نكشنا سرده وبتيبتي لشكري يا دوا دخواجه جريكا ملطي كرجكي لغور دافازي كخوا بمشينه دريا روسيا دريا اوروبيا يعني به انه او دافازيا ملطي كرد وكفدرالي كي بها ما ذكرن انه تدن يعني بسر نكبي دافازيا تركيا يا كمين برده دافازيا تركي دي هاي كدي نخيا انه تقريبا وقتي قدا خيا كرنج روسيا رغود انه هيئه التنسيق هيئه تحرير الشام وخو دي داخلي يعني نابي خو بغاري يا بكبنا بلشكري ازاد ايرو او تشتها بينا بيك نهاتيا بكاري بيجي بروسيا با اذا دستي وديكا هون اوروبي وچ تشريج بي بجريكا هاربين قالوا هوني ادلب باللشكري صار راس بكن يعني هنا باشتي راس كن يعني تخوازي بدي خويا كرن دارك دي انه وقتي باللشكري بي اوروبي جبير نكن اب فنبري هاتما بريوانا الجمهوريه يعني باشا روشا ادلب او چارسرياوي چا به پشتي لوتكي وي چبا اگر هي ادلب ورا رادستكرين بو ريجيم اسد ريجيم اسد سركتيا يعني من ايرو ريجيم اسد سركتيا تقلق اليادا انما اريكاريا بوزيسيون سوري بي وكا غوبريت بي لشكري طبعا ايرو نا سعوديه نا امريكا نا دولتي غوبري بشكرتيا يذكر نبلشكري نب حتى بواري الرمياريج نويد وارده بشكرتيا يذكر وجدنا يعني جدنا وكا بارتشك ايرو دهمبري ريجيم بشار ده سراس كرنا بينا بالتيبات أسقط ميزين ريجيم ويفقري يعني نايرو بي صبايا دصبايا بس لبيدي بيجريك شاوايا ويفقري بريا وكا وقتي قد غوطة ده تفكر عندن يا وكا وقتي بريا قو حلباشا رجلات ده تفكر عندن يا دريا وكا درعابا أصبح وردكم بلكي نبوي تشكي وبلاني بي لي ريجيم روسيا دم دنوانا إنه دمك دكنيكا أبدمها ونصراس نكن وإذا كبرياء ما بي بأسلوب ما بي بأسلوب يعني بويت رياقو بيتشلو غوطا كرن ولشكري بي يعني أبناء أصبحوا ردكمش بيناوي يعني درباس نبن يعني بس تشلو إدلب يعني دي حالة كيف دوار هذا هكا إدلب ولا بهيلن وأصبحوا ناو ولا بميني إذا كفنا بواركي إنه سوريا جدد بي سوريا بي بارشا قالوا ما يبغى سوريا قال ما بمن الدكتور ميفانكي من ديجي سرسكايب هذا دوباره بقر ما جمتا او جي مامستا خالد كمال درويش سياسه المدار اللي قلنا دري سكايبا مامستا خالد مجاره ماويا ابلودكا شوار اليا كو ايرو ولا اسطنبول ولا دار خصنا برا روسيا المانيا فرنسا وتركيا دا هر ولاتك وكو دانا خياكرن ومجارك كو بيواندي بوي ولاتي بهايا بسوريا بوي قوتو بيش بكي بون منا روسيا بجي ما دوباره اباكرنا سوريا قوتو باش كنكم بس جي بهس كرنا بجن كومبانيا تركيا لودره فرنسا دهمان دمدا دخست وقتك او جواري من بجي و باش داربه والمانيا جد بجي كو او برسا بنابران قوتو باش بكي وتركيا ما بس تاجي اود بجي ما بيش روجا ادلب بريبن بناريناتا كا برجانديا قال سوريا دفيلوت كده كو تايبتاج بو سوريا يبقى بخير ما مستقبل يا مسألة برجاندية ملت السوري دوا دولته يجو سوريا دا كاردك اگر روسيا به اگر تركيا به اگر امريكا به دخوی پشتی و 7 سال شر سوریا چبی یا هری تالی گو مثلا برجواندی ملت سوریا یا حمید کبن مثلا گو چه مصلحه که خواب یک بینن چه
ئارمانجا خۆیان خوا یا دەولەتا خوا پێک بینن دوێ جواتێدا باوەرە gelek xet hede lê di xetê raîsîne Ewropî wek Almanya wek Fransa wê alîk bê û Tirkiya û taybet Rusya wê alîk bê lê tirsa mezin cem Ewropiya ya rastî got wê çê siba meselen wê mesela laciyê Sûriya wê ew ye xemik gelek mezin ji Ewropa re tişta zanî doh meselen Reîsê Fransî Trump ra ştegiliye hatina wî vê civatê nebê Emerîkaya tensîq bi Emerîka re tertîb Emerîka re باور که ترسا مزن اف گونو چیروکه ته دانین جبو سوریا جبو ملت سوری یعنی مصالح سوریا گلک پک نای جبر هری کی د مصلحه خو او کې ند مصلحه ملت سوری ده براستی از باور ناکم گو روسیا د وجوات ده بخوازه گو رژیم تدا ضعيف كيان بشكل باشا ماموستا بشتي لوت كيجي اگر هي هفكيشا ام بيجن هفكيشا سياسي بشتي لوت كيجي ورا جوهرتن والله او خاب بشتي في او كان بنرن هاوي مسألة جديتا دولتي يجو في مسألة بيكتينن نها وقت اشتهاتي قلتن انه اب جبات جبو مسألة حلق سياسي بيدانين هەگەر جدی بن ئەف دەولەتێ مەزن هەگەر جدی بن دکارن بێ مەسەلێ سافی بکن دووەختکی کورد دەژی نەگەلکی درێژ ینی بوو نزانێ پا چ vê civatê wê çi jê ew bike gelek civat şebîne ser vê meselê ti netîcê mezin nedane بله باشا دوباره بقر ما جم دكتور محمود عباس ما مستقارد لي قال بمنز دوباره بقر ما جمتا دكتور محمود بنريناتا نبشدارية أمريكا دفيلوتكا شهر علي دي كل اسطنبول ورير دار خستن شاوتي شرو بكرن بتايبتي إيروجي بربرسكي بلا بلندي بنتاغون أمريكي وزارة براباني قوتكو بتو آواكي روسيا نكاري جهة أمريكا دروجهلاتا نافيندا بقري امكارن بجن قبل دوانا بربرسي امريكي وكا برسبك جفيلوت كيرا نا بخور برسبك جفيلوت كيرا طيبت امريكا يعني وقت يقول جبينا دجي امادنا بي او اماد بوي هرتمج كي جهوي هيا يعني ايلوت كاري بيجي حتى حبونا فرنسا بخود وردا كاري بيجي برسياري امريكي دولا وقت يقول ماكرون ترامب راشتغلي بطيبت اخفتن بيجي بيقولتن يعني امریکا آماده نبی الا وقتی گو حمد سراست بی وقتی گو راستی جبینا گو بتید آماده بی و پیش وینارن درکوی گو سوریا سراست تکرین و دستورای بیتانی گوهرتن کدیسی کمرا سوری دا هنگی امریکا آماده بی او روسیا تنی بی آماده بی اما جبینی هر دو گو تق زنجی جه نیکرن نگاتیوی نه بهترین گله کیوی جو پوزیتیوی بی او تیشک سر ناکرد کارم بیجم امریکا برد آماده نبی بس آخرتنا وزير برلماني أمريكي أواجو كري طبعا البدء أزبر شعب كديلة ميزانهم از بهور دکم اولوازی کش امریکیه امریکا وقتی گو کلی که خورد بود رجلات ناوین ده وقتی گو روسیا نکاری بو خنیزی که رجلات ناوین که رسولی ندی امریکا آخرتنی حالو ندکرن ندریا وزیر برابانی ده و نه دیش کرد وقتی گو به آخرتنی که طبعا نامکش روسیا شکاندیا انه قالك برجوانديه ما هنا التعديل يبكي ام هيفيك جوشي يعني ام اشتغل قاسم قلت بسكن بس دي اخويا كان تعليق يدي تيجي انه روسيا قالك ورا بسرد كان اغاها هنا صصبونك دي اخويا هذا قرب ولو باخرتنا كغرتي وغري وخرت ماتيوس افشتغاليه هاكر اللي بنجها بيشتابي ده صصبونك دي ده اللي بده اصصبون هكا تسرواري سود تندب هو اللي ميزيني از باور دکم برنامج روسیا را بوش بونی آخرتنا هکا بیکرن سر رجلاتی فراتی هیجی هبل انو ام برده امی بروک برکونی بین ام قبول ناکن کسب سر دوی گریکا رجلاتی فراتی دماکو لوتکن چه د آلیبن سه آلیبن چوار آلیبن یعنی سر آسته
سەرۆکاتیا وڵاتان بەتایبەتی وڵاتین گەرمتۆر و وڵاتین دنجی دەماک و بەشداریەدا لەوتکەی ناودەوڵەتیدا دەکەن پرسا کورد بە ئاوایەکی بێژن تایبەت بەر چ نایە گوت و بێشکردن بنەرینە تا سەدەم ژێشیە بەحسا سووریە بگەشتی دکن لە دراسیدا هەر کەس و بەرژەوەندیان خۆ دپارێزێ بەرژەوەندیا گەلێ سووریە داوین شتە بیرکردن لە تێکردن. ئەس باوەڕکەم ئەم سوجێ مایە مەڵەتێ کوردە ئەم کورد تەبگەرا کوردی تمام لەسەر وێ بنگە هەیە گۆکار بێ ئیرۆ وەکە جوینە گۆلستەمبۆلێ تێدانین بۆ پزگرەی کاوێنە ئامادە بێ ینی وێ گوربوونێ دەینێ سەردار دوارێ دیپلۆماسیدا هەیە هەرا تەبگەرا کوردی نەدوێ قورتبوونێ دەیە دوارێ ڕەمیاری نەدوێ قورتبوون دێ ئیرۆ مەسەن لەشکرەی کورد تێی کوشتن لەشکرەی کورد حتا جنوبی فرات ایتالیا فرات کتی بنده سیواده افرین برید بنده سیواده لدواری رمیاری دواری دیپلماسی ده ندگها و همبری گوشتی گل عرضی کرنا. اما هاد هیله گو انو پشگری که ملت کرد نوی شروع کردن وکا گو قوانین ملت کرد هندوده. یعنی پشگری که ملت کرد گلی ایرو بچوکتر دواری دیپلماسی یه رمیاری دل دروا الجور ملاطي كرد الجور كرابونا ملاطي كرد أصبحوا دكم طبعا نابين إنه سوجي دولتي دربتي دينينا برجوانديو أنا بتيبتي ده أنا برجوانديو أمريكا بروسيا بتركيا رب إيران رب سوريا رب برجوانديو خا بيشي حمتش جدا للآلي كيديش جي سوجي مجد ده جرك أن في سوجي جبير نكن يعني وقت يقول نولو بانا لا أبتشك هابانا أزيفينو ميبيجي خصوصا منك اشتغاليات بكي خدكم يعني قولوا بana تدميزين إيرو سوري تقريبا ببارشبوني بدشي وقت يقول برزجريك أس إدل بيني سراست كرن هيا سوري ببارشبوني طبعا أزمنا دور بينم لأب بكبير برشعب ده يعني يا كونفدرالية يعني بارشبونا سوريا وقت يقول برزجريك أبوزيسيون خمس لفيدري هي هاي قوين بارشي عرضية جغرافية هاي قرد إيرو دزستيا كردادة شو ما بيكتري بينا بحثا إدل بحثا شو رجلات أفراد ناكل برزجريك ملطي كردا دما كتبو أن ملاطي كرد نبوه هزا قوينا نه ملاطي كرد تبقرا كردي ندوي بنجيه دي بو بشجريكا ملاطي كرد بقري دبلوماسية دني سر صحة دولتي جو بيسر آخر باشا دكتور از بچم جم ما مستا خالد جو دوباره بگرم جمعی ما مستا خالد اگر اولود که نه به وی آوای بردوام بن آنگو بردوام دما کولود که ناف دولتی تل دارخستن ویرانکاریک بسر سوریه ده ته باجار ویتنا ویرانکرین بنارینا تا اولود که وش ویرانکاریه وجاری بینه. براستي شخو اف جوات يعني مسألة هات قوتين جي دكتور جي كرم كر بس اف جوات خو نم مسألة انه والله يعني تقريبا هات بي قوتن فارو جادا مثلا هجر المانيا رقم يك تركيا بيا روسيا بيا اف جوات دت شتويها بين يك شواغو شركي عسكري بآلية إدلب تشينبي جبو إدلب جبر دوار صالي تاليدا بهزارة بصدي هزارة كسين جوج جهندي دركتنا شونا إدلب ومسألة ديجي وديساجي چند صد هزار إنسان وراتقن ببن لاجئ ديسال تركيا بي أجر بري قبضن أوروبا شو أف مسألة هني أساسي بيشيا أوروبا إنه ام بکاربن نهلن شرک دیچه به و تشتا هاتیا خویا کرن گو فرنسا بخو حاضر نبیه اف جواد الا گو روسيا ونظام سودن فيلو تكيش بو سوريا هنا دبي چه سودن فيلو تكيش بو سوريا هنا سوريا و بافكارن هاتي کرن و سوريا رديسا و برنامج کی دینن و انه دیسا مثلا جوات سیاسی و دیسا بردوام بکن مثلا بکار بن حلق دانن گاوک بلکی گاوکی کچک به مظن به بس و گلک ضعیف بین افکار و بالیه گو دیسا او جوات گو مثلا دستور واتشتا به تفعیل کرن مثلا حل عسكري بينها بدن آلي کی اجبر ترسك مظن هي ديسا بصدي هزارة لاجئ تشيبن وقف بينها اما تشتكي مظن قال لك هي مظن بجباتي دا تنن يعني
باشا قالك سباز بوي دكتور محمود عباس شروبكاري سياسي ومامۆستا خالد كمال درويش سياسة مدارك ودريا سكايب لقل من قالك سباس بارپرسك دا پیمانیا نافدولتی الدجی داعش توماتیان روسی درباره انجامدان امریکا جه ایریشن اسمانی لسر بنگا حمیمی مرد کر بردف که پیمانیا نافدولتی الدجی داعش شون رایان توماتین روسی به نبرپرس بناف کر اف گوتنن رایان تین پشتی کو جگری وزیر درو روسی الکساندر فومین امریکا تومات بارکر به انجامدان ایریشن اسمانی لسر بنگا حمیمی لشکری بریا بالافران ين بي بالافروان لسوريا جدسبيكا سالا 2018 سروک یکیتیا سوویتی بری میخائیل گوبارتوچ راگان کو اگر امریکا خواه ریکفتنا موشکن اوتومی ونکشینه و پیش بریکک نو جبو دروست کرنا چکن اوتومی دست پیبکه. سروک یکیتیا سوویتی بری میخائیل گورباچوف راگهاند کو اگر امریکا خواه ریکفتنا موشکن اوتومی آنگو نووی وکشینه و شرک نو ج پیش برکیا دروست کرنا چکن اوتومی دست پیبکه. ایرو روژا اینه سروک یکیتیا سوویتی بری میخائیل گورباچوف جه روزنامه نیویورک تایمز یا امریکی را راگهاند کو اگر ولات امریکا خواه ریکفتنا موشکن اوتومی وکشینه به بهانه کو روسیا پابندی پینه کریه واتاوی پیشبرکیه که نوج دروست کرنا چکن اوتومی دست ببکه. غورباچوف سربار کرد که وکشاندنا امریکا جریکفتن ناف دولتی انچار نویسی نجارا یکیه. کد سالا 2012 امریکا خواه جریکفتن موشکن بالستی وکشاند و داویترین نپابندبون امریکا بریکفتنان وکشان اوی جریکفتن اوتومی یا ایرانی که امریکا دخوازه روشا ناف دولتی لشکر بکه لسر خاکه. سروکی امریکی دونالد ترامپ ده چند روزین بوری در راگهاند بو که ولاتوی و خواه جریکفتنا موشکن اوتومی وکشینه و او یک بو اجهه نرازیبونا روسیا که سروک روسی ولادیمیر پوتین ده راگهاند بو اگر امریکا خواه جریکفتنی بکشینه او آرمان جا اروپا بکن و برسوا وان و بلزبه. دیزانین که ریکفتنا موشکن اوتومی این که دورچن وان جه 500 تا 1000 کیلومتریه ده سال 1987 ده دنافبر امریکا و یکیتیا سوویت ده هاتبو انجام دان که موشکن اوتومی لأوروپا نمینن. هر دو آلیان سوز دابون که تو موشکن که دورچون وان جه 500 تا 1000 کیلومتریه و جه 1000 تا 5500 کیلومتریه درست نکن. لیبله سروک امریکی جبری چند روزان راگهاند که اوی خواه جریکفتنی وکشینه جبر که روسیا پابندی پی نکریه. بله تماشاوانین هجا ویاوی گشتن داویا بولتنا ایرو یا کو هاتی پیشکش کرن آلیکاریاتی ما آرکه دوباره سرنوچه. سروک اوفیسا پیوندیان دربه انجمن اجتماعی کرد لسوریا کامیران حاجورا گهنده و اوی هولا بجی کرنا فدرالیه جبوی سوریا ده دستوران و سوریا ده بدن. نونري أنكسي ودستيا دانوستاندكارا سوريا لقال سيرجي لافروف وزير دروي روسيا جوفيان. ایرو لوتکه چوار آلی درباره روشا سوریا لاسطنبول ویوریل دار خستن و بهتراش رو بکارن روشا با کردستان دبیجن و او لوتکه تو سودنا گهین کریزا سوریه. لدبستان نعفرين هين برزغريك وأستنقيتين فيش لدبستان كجندريسي نهصد خوندوان ديك دبستان دتخوينين. هرشاد بن مينن خوشيده